Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Korak do rešenja o proširenim venama. Ja sam Jelena Misita, s nama je dr. Dario Jocić, vaskularni hirurg, a naša tema danas su žene i vene. Šta je to zbog čega žene češće obolevaju od proširenih vena u odnosu na muškarce? Zašto se to dešava? Da li je to baš povezano samo sa našim polom ili su neki drugi faktori uključeni u to? Doktore, šta vi mislite? Žene i vene, kakva je to kombinacija? Pa to je kombinacija koja opstaje, to bi tako rekao, jeste da su nešto češći kod žena, međutim ne toliko koliko se misli. Pre svega žene su svesnije svog tela nego muškarci, svesnije su zdravlja, svesnije su toga da treba voditi računa o svom zdravlju i mnogo su hrabrije o svojim odlukama. Da kada želi nešto da reši, žena će to da reši. Muškarci odlažu, imaju strah od ne znam čega. Igle. Od igle recimo, zatim strah od pregleda, imaju strah od krvi, zatim strah od informacije, od istine. Žene su uglavnom mnogo jače i mnogo hrabrije da i naprave taj korak da unaprede svoje zdravlje. Ali svakako su podložnije ovoj bolesti. Zašto? Postoji više razloga za to. Rekli smo u prethodnim epizodama da je trudnoća svakako okidač koji dovodi do problema sa proširenim venama i takođe i hormonske neke promene tokom odrastanja, života, kasnijeg života, menopauze, to sve nekako utiče na krvne sudove, utiče na telo žene u mnogo većoj razmeri nego što utiče na muškarca. Postoji ta takozvana androgena menopauza, ali mislim to se svede na to da muškarci malo više jedu i ugoje se, što je realno, a ili su fizički neaktivni ili ih mrzi, a ne zato što imaju realan problem. Međutim, pre svega kada govorimo o trudnoći, kao što smo rekli, dolazi do nakupljanja tečnosti u telu majke, dolazi do pritiska ploda u maloj karlici i hormonskih promjena koje slabe zid krvnog suda. Zato je trudnoća nekako okidač za pojavu proširenih vena. Tako da, naravno da nešto češće taj problem imaju žene. Sad u trudnoći, i to smo rekli u prethodnim epizodama, trudnoća je jedina apsolutna kontraindikacija, tad se vene ne operišu. Šta onda žena koja ima proširene vene, koja se ispolje u trudnoći jer je bila okidač za to, šta one mogu da urade da sebi olakšaju tegobe? Da li je rešenje u, skupim kremama, gelovima, jednostavno kako sebi da pomognu tad kad ne mogu da se operišu? Pa pre svega treba da nose elastične čarape. Elastične čarape tokom trudnoće su dobre jer smanjuju tegobe pre svega trudnicama i takođe smanjuju rizik od komplikacija. Takođe je važno i pitanje šta žene da očekuju posle porođaja. Kako će to izgledati? 70% vena koje se jave tokom prve trudnoće nestanu. Znači povuku se. Veliki deo kapilara, recimo, to sve se oporavi nakon porođaja. Vrlo brzo se što se toga tiče, ne kažem da sve nestane, ali se veliki deo oporavi. Nekako je druga trudnoća nekako je već stvar koja još potencira taj problem. Ja kažem prva trudnoća načne vene, druga ih dokusuri. Tako da je to nešto što naravno mogu da vidim kod više rotkinja, znači kod žena koji su imali 5, 6 i 10 porođaja, onda postoji i nekako specifičan ultrazvučni nalaz koji ukazuje na to da je tu prošlo više trudnoća. Tako da, a imao sam i pacijentkinja koje su imale 11 dece. Tako da, pa dobro, rešili smo problem, to je najvažnije i promenili smo život i toj majici koja
koje je lakše. Jednostavno je lakše. Pa ako ima 11 dece, on sigurno provodi puno vremena na nogama. Pa ona, znači, da, apsolutno. I njoj je stvarno potrebno srediti, rešiti problem. Mislim, zamislite vi prevoz toliko dece, to je već dostignuće neko. Samo logistika. Treba autobus, da. Nije dovoljan. Ručak, doručak, to je sve to jako komplikovano. To je zaista poduhvat, ali onda takvim herojima treba pomoći, jel te? Pa trudimo se da pomognemo, znači postoji nekako su trudnoće okidači i ono što potencira problem sa proširenim venama. Da li sad u kombinaciji hormona, ne samo kod trudnice, nego generalno ženskih hormona i prirodne njihove fluktuacije tokom normalnog života žene, životnog veka, tako reći, uz to koliko se stvari komplikuju ako su uključene neke pridružene bolesti. Naprimjer, u kasnim fazama života kad se javlja povišeni krvni pritisak ili dijabetes tip 2. Znači, da li to utiče na proširene vene ili ih samo komplikuje, ali ne uzrokuje? Pa ne, čak ih ne komplikuje toliko. Kada govorimo o hipertenziji, to sa venskim bolestima nema neke preterane veze, više ima veze sa arterijskim bolestima, u stvari sa arterijskim bolestima ima apsolutno veze i najveći faktor rizika za arterijske bolesti i komplikacije arterijske bolesti je pre svega hipertenzija. Te kasnije ide pušenje, gojaznost, hiperlipidemija, mentalni stres, to sve su to manji rizici, ali najveći je hipertenzija. Kada govorimo o venskim bolestima, ne toliko, dijabet može da komplikuje. Ukoliko postoji i komplikacija venske bolesti, onda dijabet može da komplikuje još više tu vensku bolest. Ukoliko dolazi do stvaranja rana, venskih rana, dijabet je svakako nešto što nam tu ne treba i što je nešto što pogoršava stanje rane. Tako da je to svakako stvar koja pogoršava prezentaciju bolesti. Kad su u pitanju metode za lečenje vena, da li postoje neke metode koje se više primenjuju kod žena, na primjer, u odnosu na muškarci, ili je to svejedno? Pol ne igra nikakvu ulogu? Pa, kada govorimo baš o proširenim venama, znači taj 3., 4., 2. stadijum venske bolesti, onda tu pol ne igra neku posebnu ulogu, ali kada govorimo o tom prvom stadijumu, C1 stadijumu venske bolesti, to su ti čuveni kapilari, koji se kod nas samo zovu kapilari, inače se zovu paukolike vene, mrežaste vene, to su isto vene. Tu je već predominacija žena, vrlo retko, mislim, muškarci pre svega maljevi, tako da manje im smeta, ali ima i muškaraca kojima to smeta, ne samo i na oko, nego im smeta jer ih boli, tako da. Sad te paukolike vene, to je u stvari ta venska šara koju mi vidimo na nozi. Da li svaka venska šara znači da žena ima proširene vene? Ne, to ne znači to, ali znači svako da ima fazu venske bolesti. To je C1 faza venske bolesti, postoji od C0 do C6. C1 je pojava kapilara ili paukolikih vena, tako da je to faza venske bolesti. Da li će to progredirati, ići ka C2, C3 i tako dalje, to niko ne može reći i ne mora da znači da će to neophodno biti neko ozbiljno stanje. Međutim, postoje pacijenti koji nemaju problem sa proširenim venama, da su vidljive, a postoji venski problem. Znači, kao što su pacijenti koji imaju recimo vensku ranu. To je također jedan veliki deo pacijenata koji prva prezentacija bolesti bude venski ekcem ili venska rana, a nemaju nijedan čvorić. Tako da, nisam malo pacijenata vidio takvih. Kad pričamo o tim paukolikim venama i ženama, a ženama je jako važna estetika i vizualna prezentacija, to kako nas neko vidi, kako sebe vidimo, to je izuzetno važno. Paukolike vene nisu nešto što se pojavljuje samo na nogama, je li tako? Pojavljuju se? Također se pojavljuje i na licu, često. To smeta i muškarcima. Znači, jednako koliko i ženama, pa i muškarci dolaze na te tretmane. Pojavljuju se na licu, pojavljuju se na rukama, pojavljuju se, svuda mogu da se pojavljuju, ali svakako najviše smetaju na nogama i na nosu. To je nešto što univerzalno smeta. Da, univerzalno smeta i tako neki kapilarčić tu ovde, onda i tako da to je nešto što smeta
Od čega zavisi to kad se pojavi na licu? Znači od hladnog vremena? Od hladnog vremena, Stvarno? od sunca, tako je, od sunca. Sunce je nekako, kad postoji sklonost ka tome, onda mi dodajemo gas suncem i hladnim vremenom. I uglavnom postoji rešenje za to, je li tako? Pa, postoji rešenje da se to smanji, da se ublaži, često treba da se ponavlja i tako, jer ako radimo isto će nam se desiti. Da, ne možemo očekivati drugi. Ako imamo sklonost ka tome, a idemo na sunce, opet će se pojaviti. Da li za taj problem žene treba da idu vaskularnom hirurgu, kao što ste vi, ili se ide kod kozmetičara? Za problem na licu? Da. Pa ne moraju da idu. Treba da idu kod ono ko zna da to uradi i ko ima laser za to. Ko ima veštinu i mašinu. I veštinu i mašinu. Ali to se radi laserom, je li tako? Uglavnom, u 99% slučajeva se radi laserom sa laserima različite talasne dužine. Da li to boli? Pa nije baš najprijatnije, ali... Ali za lepotu se trpi. Da, nije tako strašno, ne treba dugo. Dobro. Ne treba dugo. I još jedna stvar, kad smo kod žena, šta je to što biste posebno savjetovali ženama ili ženama koje su u povećanom riziku, ako imaju već genetsko nasledno opterećenje, znaju da im predstoji, verovatno u nekoj fazi života, venska bolest, na šta prvo da obrate pažnju i kada se jave lekaru? Pa ne bi ja sada plašim nikoga i da upućujem lekaru ako nije potrebno. Znači, pre svega vide se osete to žene da imaju problem, neke tegobe koje imaju, a posebno ako su imali u porodici, znaju kako to otprilike izgleda. Često mi dođu žene, kažu, sećaju se svoje bake koja je motala noge, koja je često imala rane i tako, pa ne bi ni one to da imaju i tako da to otprilike tako teče razgovor sa pacijentima. Tako da, ali svakako vide te čvorove na nogama i tada treba da se rešava. Ne treba da se čeka, nego treba da se rešava problem kada postoji. Znači, venske bolesti su u suštini problem koji neće nestati ako ga mi dovoljno postojano ignorišemo. Znači, to je bolest koja nastavlja da napreduje ako je ne zaustavimo. Često me pitaju šta da radim. Mislim, doduše sada su već dovoljno informisani, čemu doprinosi to boljoj informisanosti i ovo što danas radimo. Pacijenti su dovoljno informisani, znaju da tu nema nekog rešenja. Znači, svi su probali da se mažu, svi su probali nešto. Često probaju da nose čarape, otprilike obuku ih jednom ili dva puta i onda im to dosadi. To je nekako pravilo. I onda vide da drugog rešenja nema. Ne postoji neko adekvatnije rešenje od interventnog lečenja ukoliko postoji problem sa proširenim venama. Dobro, srećom, kao što smo rekli na početku, žene su malo hrabrije. Puno hrabrije. I srećom postoji više različitih rešenja koja su minimalno invazivna. Što znači da... Šta znači minimalno invazivno? Pa znači da je ipak invazivno, ali minimalno invazivno. Znači, radi se kroz ubode iglom praktično. Flebologija, to jest tretman proširenih vena je zaista snažno napredao u posljednjih 25 do 30 godina, onako velikim koracima. To je onako postalo sad vrlo lagano za pacijente, tako da to je nešto što je u odnosu na raniji tretman, kada govorimo o toj otvorenoj hirurgiji, napravilo revoluciju u lečenju proširenih vena. Još uvek je mada pojavljuju se neke nove metode sa ciljem da zamene taj neprijatni deo lokalne anestezije, ali još uvek nisu uspeli da pobede tu lasersku operaciju vena što se tiče rezultata i što se tiče svega i udaljenih rezultata nakon operacije proširenih vena. Da, laserska operacija inače ima statistike uspešnosti nešto jako visoke, oko 98%. Kada se govori, statistika je varljiva uvek, kada se govori o samom zatvaranju te vene, to jest to što se uradi konkretno u tom trenutku, to je jako visok procenat. Mogući su recidivi, međutim postoji i dalje puno alata da se to spreči. To je to.
Da. Znači, pacijent treba da odlazi kod svog lekara koji se bavi proširenim venama, redovno na kontrole, i ukoliko se to tako radi, onda ni ti recidivi neće biti tako strašni i obezbeđuje se odličan rezultat operacije u preko 95% slučajeva u 5-godišnjem periodu. Znači, to su dobri rezultati. Ukoliko se pojavi neki sitan recidiv, najčešće može nekim sklerozacijama, nekim injekcijama da se rešava. Moramo da budemo svesni tog problema koji imamo i da redovno idemo kod lekara i kada se operišemo. Govorim jednom u godinu i po, jednom u 2 godine, kao što bi trebalo da idemo kod zubara, recimo, ili kod žene kod ginekologa, ili iskusni muškarci kod urologa ili tako da to postoji neka zdravstvena kultura. Kada pacijent ima problem sa proširenim venama, treba da bude toga svestan. Dakle, dame, čule ste, ako imate problem sa venama, ne treba da čekate, ne treba da odlažete, informišite se, raspitajte se i ako vam to predstavlja problem u životu, ako ste primetile da imate taj problem, onda se obratite lekaru. Ukoliko smo nešto propustili da pokrijemo u ovoj epizodi, mi vas molimo da nam pišete putem društvenih mreža i doktore, hvala na još jednoj epizodi. Hvala i vama.